Talafal nei tu la Samoa o le salulu lona lua sulfao se tema. Usi mai whaafonga o le whaapoponga o talala o le tio Polinisia. E iei lea tali i tala vau na malanga atu i Australia. Ngā ruenga whaavai taimi ua whaia i eile whai unga le whaamasinonga ina ia whaafale pui pui. E whaatali eile toi wala awina o lona whaamasinonga le aso se fulu o ke topa o le tausanga nei. I mōli anga e tolu se fulu mai ngā yo inga ese e fitu na mauaia leo leo le nei ali i tala vau. Mua wanga o ia ni oloa mai tutonu o se supermarket o whale oloa te tele i tutonu o Victoria. Lua, whaafitu o na maua i te lepe whale, ma awa ese aini mea tō tino, tolu, o mōlianga e sotanga i le sopo ia po le trespass, o no fuanga whaasaina o nisio company ma ofisa i le tu ma lo, wha, o le tango fia ma le whaatawina o fuala au whaasa. Ta ua lea tala vau mai Samoa na malanga atu i ngā ruenga whaavai taimi o ia e alua atu i se nuu i whaasale li anga savai o maliu lona tua ata ma o lo so i fua siona tina mai to tolu ona tua whaafine. E o mai i le taimi o le whaamsinonga e leo toe maua e siona tina ma ona tua whaafine i Samoa se tala iate i ala tau te le oilo foi o lo oloka o ia il whalpui pui. I tau al manga o lan whaamsinonga le vai asona te nei na talo sangaila na loia ina ia te tala i tua. Pei ta ina matua i te ena e le fionga al whaamsino lea talo sanga ona o le lea i oni polkalama toi fuata ina sa tatau ona fuafua ina mo lea tala vau Samoa. Ato ai ma se no fuanga le lei e ono whaamautu i ai e ono tau fia i le whaawau ona whaianga o i ngai pe ona moli ai ma e ono la matia ai le saonga le mua tangata lau tele ai maise wa umale au ngāolo na visa whai ngā ruenga na mawhai ai ona nofa whaatu la whanoina i tutonu Australia. I tō laulangwa ale ofisa o leo leo i leo te lenga o ngāio i ngā whaasoli tu la whano na whai ai lea talavou. Na whaailu ai o ape lila i le tausanga nei na amata mōli ai i ngā o i ngā uta ua ilunga ma whaalau sa so o i lava o na maua i tutonu o leo no māsina ma whaana ua i lea o te lenga o mōli anga i tolu se fulu ua mōli ai. E toi whiutanga ilana loia ma le ofisa whaau o Sala Australia le Prosecution Office ma tali ai le awa esea o mōlianga e se fulu walu ai to toi aile se fulu lua e toi wala wail neimta upu ia o ke topol tausanga nei. I lunga lava pokalame o ngā ruenga whaavai taimi ma suesu e ngā whaia le Atamua News i to tonu Australia o maua nei se vaenga o lu i tau o lo whenga i pia maalo ma whana wa Samoa ma le Pasifika o lo malangatu i ngā ruenga whaavai taimi. Ona, mua, o le whaafitau li onga o lo whengai ma Australia. I le toa tele o na tangata nuu ua li taia, po ua whaasolo fo ina li taia. Lua, o le ala lea, o le matua whaalangolango ai o le malo Australia i tangata malangatu i tutonu Australia migration ai mai se lava. Ia i lato i lalo ngā ruenga whaavai taimi mai Samoa, Pasifika ma le atu Europa, ma i lato o lo iaianga wa a whaapitoa special skills. Peitai, o lo o matua i whina wina e le sui o tātou talafou. O lo loto loto ia i to tonu o ngā ruenga le malo. Manisi o ana pā anga mai Pasifika i ei Fiti, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea. Nisi o mau e whaatau mta upu o tā ua nei. Mua, e ova ma le sulfitu biliona o tupe Australia whaamawina e le i talaina i tua unclaimed funds i lalo sa o whanga whaongaonga mōli i taia superannuation funds. Lua, pea ma le 12% o nei tino i tupe, e whaasino tonu ia i lato wolo o autova atu i tutonu Australia. I lalo visa le tu mau po temporary visas e awhi ai visa wha o tolu mal whavalulua. O lo o tele na malanga atu ai alo ma whanau a Samoa i tutonu Australia. Peitai o nisi o alo ma whanau a Samoa ma le Pasifika e malanga atu i ngā ruenga whaavaitaimi Australia e uma le tolu po le whātau sanga o whai ngā ruenga. Mga rue e inal tamau a ingo le tunu e ala i ngā ruenga whaatoanga, whasi manu manisi, ona toe fo i mailea i Samoa, ai toe talo sanga la tō supa, ina ia tala i tua. Mai se tino i tupe o nei sao whanga na maua i tonu, o lea whātau sanga na ngalue i Australia, ma whaaputula na supa. O loo whaamalo sia i tulafono Australia, ai o atu i le taimi e tala ai i tua, e toe tipi ese foi. E Australia le 35% o la fonga po tax, ava ese ma le tongio le au nanga, le service fees, TPS le to tongio le toe la foina mai ai i Samoa, o le tupe na maua mai le super, le money transfer fee, ona whatu a maua leo se tupe mama. O le atu la fono le malo Australia, ma ngai o inga po le super process,
O lo o matua fesilingi ai le whainga pa anga bala lata Australia ma Samoa. O le fesili tele. A whai o lo omtua imana o mia e Australia alo ma whanau wa Samoa ma le Pasifika ma langatu i lalo ngā ruenga whaavai taimi. A whai o lo whaatino ina e alo ma whanau wa Samoa ma le Pasifika ngā ruenga o le ma whai e tangata anu Australia. Ua li taia ma whaasolo ina li taia. O na whaia nei ngā ruenga pefua ma whaalala i whaatoanga. Ai se a, e mawalunga i le la fonga e tipi, i nei sa o whanga o supa, a alo ma whanau Samoa. O lo o tapa iai a inga i Samoa mo se atina e manuia pe a umala tau kon kalate. E ui wo whaatu la fonoina e Australia le se 15% e tipi o la fonga o totongi peitai. E le o whalewhai ngā ruenga uma lo o la tau sita ia, le pasi ai o lea se 15% o la fonga. Mai totongi o alo ma whanau wa Samoa, malangatu i ngā ruenga whaavai taimi. I le tūl saonga le muu ma le vaia le lei o le soifua malolo ina le lei o alam whanau wa Samoa malangatu i Australia i ngā ruenga whaavai taimi. O le toa tele o whalewhai ngā ruenga, a la vea pea whaina se alo Samoa malangatu i nei ngā ruenga i le o mawhaia ona va ai fua se fōmai. Ma e whai lava si taunga tā o le tau e va ai ai le fōmai, po le whai ai o se whaata le x-ray. O nisi o whalewhai ngā ruenga i Australia, o le mulmulta i al tu la whono ngā ruenga. E ta tauai i se alo Samoa na malangatu i ngā ruenga whaavai taimi, ua la vea i le ngā ruenga. O na whaila pepa o ngā ruenga e ta tauai o na tuu i lalo le porkalame ua ta ua. O le pui puinga ma benefiti i mai la veanga o ngā ruenga le work cover benefits. Ina ia mautinoa, ua toe mawale malo si ato atoa o lea tangata a o wha ngā solo ai tonga fitinga whaafo mai. Ua peini masini il wha o ngā ina, e nisi o whalewhai ngā ruenga o alo ma whanau wa Samoa, ua le whaatawa i nai soifua malolo ina le lei. Ai ua una i le whainga o ngā ruenga i ala le siti ai o ngā ruenga whaatino le aso, le daily targets, ina ia ausia ni numera mawalunga, tele ai tupe a whalewhai ngā ruenga, ai le o si ia totongi o alo ma whanau wa Samoa, o lo o wha amasini o na forsi e whaia nei ngā ruenga, e to ai titin tangata siti seni o le tunu, e ma whai o na ngā lulu e ai. O le wha moe o tātou so upumanisi o alo o Samoa, o lo o lalai Australia, o lo o ngafa pea, i le tau fō i au nei whaafita uli ngā ruenga whaavai taimi, ina ia toe sila to toa al tātou whai ngā malo FOU. Ua tula i mai, i vāenga tā ua telepe o na tā ua i lunga. E ala i le toe ilo ina o ta iala o le nei polkalama, ai mai se whiutanga inga male malo Australia e ala i nei whaafita uli. Ua whai manisi o mafua anga, i le toa tele o alo ma whanau so sola ese mai a pitanga, to e fo i mai i Samoa. A to ai manisi, walata i le tolu se fulu, ua mauma waiso i fua ma to e whaafo i mai i Samoa i pusa oti. Ele o se fufua ngā le malo e tā o fitanga ta whainga ruenga whaavai taimi. O whaafita uli na tupu mai tau sanga utona ai, le o manatu le malo e au o na whaaleia ma whaawau pēr le whaangao i mai tua i le fono whaavai, anuu, le piki mai le o whanau e le o whai ngā ruenga e o e ngā rulu e ngā ruenga whaavai taimi, e pei ona tue whaailoa. E le fionga le palmi e lan fōn tangam tu stala le vāsa utua nai. Le tu whaile le a tātou ngā ruenga whaavai taimi. E paula vale, tala le sa maua i lau saunoanga a o li whaiale tātou whai ngā whālota. O le taitasi mai le i a inga. A ele i ai se male le ngā mea o le ata ofi mau e le toi ai ni a tātou ngā ruenga whaavai taimi. Pēno whai ona e whaamanino tūlanga lea. Malok whaalo. Ngā ruenga whaavai taimi, it's such special me for le o tātou tua e nei taimi. We had no other option, my leave. Ni mo no tau sanga taluai. Lenga o sawa o mana o mia tana ta uma. It's an option. Koe whapu sawa o pose kupe vavi. But for long term, e kaukako kiro le ia fianga mo kako. Le fianga mo kako wala ise reipa force. Wala ika ngaka le kungu e develop fufonga le malo le wa ko 2 million mai fa develop ele kungu. For consideration na elete time ave umaka ko kona kai fapo. Ika kama encourage ku pula ngole ku e ki ngofo e develop la waki nga ele ufai. Ako ngwe fenkala makanga ale kaungu unga long term. Ore koko ale ke koko ir kausanga ngi e o aronga ponga ki fa pea o fuar koko. Like what's happening in New Zealand. All those apples and pears, oranges were grown in the last 20 years, still harvesting.
Why can't we do in our cocoa? Why can't we do in our avocados? Why can't we do in our breadfruit? Or mafaufaunga ngā le kuku kemingi kupulanga ye fai mai awangi i oso le me vave. Easy come, easy go. Hard come, hard go. Ai ti sign le mafau tupulanga. Ia fai le fai unga sao. Ia le lau kupungi. O mai o employers ave ka kukangaka la mele kupu. Ele i malu ka kuwhainga whawai. O aku ese an kong kalaki sangi ese me kupu i o. Ese pay, ese mea. O aku i o wen tairol kamikiki FOU mai a sa mai sa vai punga le bare le anu. Ela koe fe mo ai mori o night club. Po lo le kulanga o kauma whaava, whalau whasainga. Now, we already received 20 bodies coming back. So, the vai mau le malo, e ave kanaka, a ia ave I le me karwhenga, e koe mawai le sikako me lei. But we didn't say we're going to stop it. We are negotiating a policy with the employers. Au mai, e rau kako kakangi polonga. E ka kaunga va ai le le agreement. Sengi le lei mau ki ngoa mau. E almere sa kupu. Whako apiki mea kai whongo I ruma I lo visal maru. And these are people from all over. E apiki mea kai whongo ko kongo rungu. Wele ia si ula vale o le whakari pule mamaru wari whai pule. That's why walang koe wha in ka upu I whono wha mai. Piki me whono wha mai kanga kai api. A wafo e ke ula vale lo I oki sa ule whakari e kuro wafulungu. O le ingoa ka ule leia ma discipline til whamakai. Kai pui e mea na pe ngau whai koe ka ua le awala o le ave ka kukanga kai ka whanga wha koe ka kanga kai ngei. Le masau le estimate ula laka le ongo fiku wafe lei wafu. That's 200 per district. 200 young men per district. How can you imagine le no se rau kaure le aware mo mari kumalo. It's a huge impact. Ya le ala bala ka ke vai u fango fianga mor kanga isa mor kanga suka mor kang fala maka fai me ai. Kaure ska komen power. But o kupe va be ele ise si alo fianga me e kupe pate siria kule manguia. If you're on Palamia, Laulen Mali, Tola, with their Polata Vow for Sept. TALA na o le nei tula mai lau litio polenisia.